Koko batero itu cocok tu rohani. Alani barani itu pasato gitu di jalako mata laki gomos di hal dan sadia lele itu di mata matare joki nama nari kejedoan itu di Pulau Batamo. Sidoli pergojeko unang maleas lohan unang magijang rohan agado kira nabe pergojeka. Alani barani itu pasato loki di jalako mata ngati gomos di hal dan sadia lele di boto matare joki nama nari gojek doang itu di Pulau Batamo. Masa dari itu diputus Asia Sidoli pergojeko